Tia mono. Wala nga maturo. Tia mono. Gino, bigay na ko tayo sa songo. Piala. Kono habalang. Yeah. Wala nga maturo fia mono. Ono kan sifo belambe. Wala amaturo fia mono. Allez, bonsoir à toutes. Miel Tanikon, on me la suivre. Jama TV, Miel Tanikon. Moi, non. La dupi. La falandia. La falandia giro fi Allah. Wala la falandia. No piani no fanni giro dum ala nat de mo. Allez, Miel Tanikon, on me la de en traite sur Jama TV. Et surtout, équipe Jama TV, merci beaucoup. Non, no mo diano gahande. Silla. Allez, Miel Tanikon for Madame Guido Jama, Kajetuba, Miss Nganku, on peut Miel Tanikon, moi non, mais un gros bisou, que bobo bien non. Voilà un amateur fait mono de. Hande spécialement émission. Fiona auditeur bébé, ndaro belambe parce que donc na wonde. Nanyel benya de hebaton accès no dugal lang minoton har ko andret mais hande makite ligne law yow teng merci beaucoup Mamadi et Balde merci on faut Miel Tanikon Guido
kono de amaturo waɗen amaturo fiyo ay ɓe mono waɗen amaturo fiyo ay ɓe mono min mi ala ayɓe min andi guiɗo min komi naturel mi ala gagno est ce que la mari gagno non mi ala guiɗa tata songo jonnala image hango mi ama mo ta wara kiɗi bonde ko songo mi fala mi ama la muya am gol guiɗo ndiyam fiyalla ndiya silla de lo ayɓe ɓen tampay ayɓe ɓen maaye he goto noon ala ayɓe kono noon fotti ande kadi guiɗo haalanama fiyalla no fan wodde spécialement tiktok waɗen amaturo fiyayɓe mono accanela noon de nanon ono guiɗo min komi ronki ɗanno piyadi no fanɗi ande kangandi ko nungalata mi nana ale mi weltani ko moƴƴa no yeehe clip o ni disponible ko YouTube kagiɗo billahi wallahi tallahi clip officiel noon waɗen amaturo fiyo ayɓe mono joni ay worɓe ɓe gabodire ko TikTok allez merci beaucoup tout le monde mi yaltani ko moƴƴo no hari noon hande la marno invité Petit Ba Joma Jikke kanko to woni artiste jomo sulatta mais mi hoolaki mais ɗon andi hande mo mari concert kaaki ɗo
Bontu Pikine concert makko ko hande donc do andi kar hambe woni très disponible ko wayte no et puis on faadi parce que de ngandi artiste bebe be hay répétition ado be yaade ko sur scène on famille voilà alors gido accita na ligne hande la fala no duggu yimbe be nodda spécialement men blaga do émission ko habanta la fala murgol bombo gido la ronki ay mela ndiya Bon bref mahendareng binet jaaja wobbe tanti wobbe minyira wobbe voilà ko wayta non donc clip makko woni disponible checkes checkes gira ko non et puis no ardi ni binet e ngol do clip makko woni sexy clip no foti no wawa sa borni ke jar robe what sexy nangima be inama robe man woni sexy awa clip on kad woni sexy min non ko ngal ini langido Aziz wondo ko der clip Aziz clip jidi fof faydo yalti ko yaada wo Aziz e clip jidi Aziz no ton habata mi mura seda kadido ba allez yehe daron clip bineton o woni disponible ko sur ko YouTube makko abonne partage on donne mo force et puis son partage kadi wele me mo jana me defa la 1 million de vues e makko e der une semaine kadu non dudi na kadu non den fandi problème ala allez yehe mandare bineton rapidement atteint e gido checkes Diallo mi nyammi naimo how hara mi walle namo mi habitomo how fina mi welna namo ayla yidimo mi jabata godogo me mamo katumbo bernde yang ko kanko tummi wadi do ko halduden konno laati e sengo am firtorali ko woni ari mi jottindaki mi joppi mano daki yamay wetal baby bull ma sori kunyo joge mo sori tandon bel na truvi yamay wetal baby bull ma sori kunyo joge mo sori tandon bel na truvi my darling I love you baby sache que je t'aime ida andila hiduma ira fena mbonyema yigi kelima sondo nyinama siga fena mbonyema ngano yo ira fena mbonyema ko anjelang ko jeda kon ko fiang sidata ko an welti nailang baby dan ko lang holla foda jeilang sami mi bandu andu ngasuli nailang ko wadu dawo mindu yo nailang bibi ma haisi ajibaki pamu goto misubaki yidi mami wel sindaki mi wadi makatumbo wonki yamai wetal baby bull ma sorry kunyo joge mo sorry tandon bel na truvi yamai wetal
Allez, merci beaucoup. Ko binet sama ko ni disponible ko sen ma ko YouTube. Allez, yehe abonné no partage jonno mo force voilà. Donc andi mi ronkata halugol fi binet parce que voilà ko debbo mo nanda hoore ma fo no yidi mo ko kanko non gollani hoore makko de kanko gollani hoore makko jonne mo force menen kadi he gido mi nyanda lakkila modi gido ko so homba arata gido accitana ligne on ka hande la fala yimbe seedaɓe nodda par ce que hande ko spécialement folie musical fi mon andi folie jianni min kala ko mi yaade folie jianni mi naɓoreydi kono mi murore bonbon seeɗa de kadi gido la hokka bonbon kono noon a yoɓi tawi allez Diawo Grand Dakar merci beaucoup et boss on faut mi weltani ko moƴƴa noon gros bisous allez rapidement yehendani kadi et tout voilà parce que hande mi heɓata ɗo trop hein voilà hande la mari piiji komi dowa waɗoygol mi yeehi mi assista concert petit baon mi ama mi yeƴo mi dimbo giɗo jama film lang ka komi animal giɗo jama allez et tout welto et tout weltori kanko kadi clip makko keso woni disponible e bi giɗo ɓaymi waɗi clip makko e statu yimɓe ɓe landilako et tout kombo filmani et tout clip o no laaɓi post no laaɓa allez let's go giɗo
Gila belama fala manyamu gol. Allez, et tout fulani depuis Gambia people, allez-y, on a kadi si mi woli ton atwa mi geni to hein. Yone artiste be ben force et puis be woli tare no woni zo be pese be ben gido. Be innu de be wo si tay kambe be yaltini jar clip mabbe ma film ko be joué do ni yimbe ben are jetta rapidement yaha coupa ko page ji mabbe yaha be nabak dun ko page ji mabbe kambe kadi. Mais c'est pas du tout normal dun don. Si on tigi golli on anda ko non et puis min kadi dari la halde la wada zipa ngoni émission janni ko nyande tay la wonde ko do mi comporto si ko no stress acce si tay on tigi golli acce ettugol jar filmaji makko din coupon yehon nabon ko page mo acce ha so bi vu moi ya yehon etto non kadi partage ma coupon kagido c'est ça ou bien c'est pas ça? Parce que yimbe ben honom be sutti goddo golle do hunde duubi yaltina tube yakka be adi to be coupa. Allez assalamu alaikum. Allô? Njarama. Malaton. Jantum. Danga jang? Etudala. Inda neng. Lai original ore do. Hey, lai original hono de mi ko honno. Gido andi tinan don ankadi. Lai limi do se la ka fitring yimi. Allô? Yimi do yimana no se da wakala. Dawela la. Asi bobo la. Ti dawela la. Tinta mangal no se tinila. Merci beaucoup la original on no way no Jantu yetu dala hale ka mi waccu adam sikno be mala takko ma to kwantu wondo gido ferme émission ngop mi yalda lay to fi ma wondo lay oui aday ni lang lay na tama wallahi aday ni lang tawiru wallahi baba jama wuto no habbo taw ko andi nirden hara jombali ko do diwda la yada jombuda no tawiru awa ko no andu maade afala gala hakkude ma halla la to ni lam ya faaki tawadu be buyna mi gala wolga no go nini comme célibataire mi ala nini modi habbo mi halira doy wato mi yalto be betti dala habbo mi halira doy Sino Jantu yetu dal activité ji din wa madam munni hande lay nati ko émission ngal laya mojja Ousmane Bari gros bisous seri koko no andi ko no woni problème o ene ko do no ala ko kiki de do lay ko nu nel do parce que normal andi ko no normal non ko fi événement jidin quoi le wat la organisation jidin invitugal artiste de nabamo modina artiste mako mo wada promotion événement ha wada normal nabamo ha ko hore podium donc à mo zuinde c'est pas normal donc attends j'ai pas bien compris en fait quand on te parler à la original concert donc esborap voilà Afamika komi yawdo ha don bayi e hore ko yewta ko fo communication wingi fo be wadi dum zero on tigi ha ko re podium kadi ok andina ko weli non donc c'est famille en ayimano non tigi zuwano bayi te ko haldan ko mingi alkazayon ko sibe wadi no pause be yimi ha be wadi pause après menen dio ko hakkunde do men zuwata est-ce que dun don ko do wadi aw sabum parce que alkazayon kanko o yimuno alkazayon ko yimata ko ontuma be yani mi ka auto ben mi ar ko hore podium d'accord joni mi ar ko hore podium ara ko président on salide ok parce que ko Ibrahima Sori ala ko gerale fi yomi du quoi mais marsali d'accord Afamika non c'est pas normal joni non en fait que e wobbe go kadi Afamika donc nantum woni yimano nyande na mintu awan promotion o moƴƴa
non landataake simi watno quoi. D'accord ana on publiquement faut que déplace no yaami sabuma ande mi simi do yaade ko to on yaata ɗum noon taw de ben taw karon ya karo yawno fans club on ko karo nabe be ara oto to so ko mo mi yaari on tawaka ay ka ok ɗum noon woni piiji ɗin quoi donc encore non matta ko yewtay ɗum non genre ko non ay ɗon mi président association femme sénégalais d'origine guinéen ko kanko tigi holliri ɗon carrément kanko mo sewtinanimi manam kon concert tati tati on komi yahano konka concert tati tati ko ɗum o holli ɗon manam o yettotolan woni quoi donc kadi ko haɗi yaha ko ɓe invituma ɗon no ko haɗi yaha ko noon no susi non ɗon on mi watano yawde par ce que min mi haalannoɓe ko laaɓi mi watano yawde mi wawata yawde artiste jo ɗimmojo am artiste jo ɗimmojo am maaya waalo maaya mi yaha mi surroya on pikiɗe mi ara minna mi yaha tuma on quoi bien sûr donc voilà on tuma ari ummu no feƴƴini ko fatunde ummu ko neññande o surrano c'est vrai ya mi artinini min on ɓerde hande wawali fi yomi yaw jouoygol concert o ok mais si ɓe annduno tigi tigi a watano yimude c'est pas la peine ɓe déplacement kadi voilà ko ɗum o woni ɗum o annduno ɗum ɗo watano wonde si affiche la original waɗama mo wawno wiide carrément hay sa yahale par ce que a joué tan bien sûr ko ɗum noon woni ɗum on quoi mais nangu ko yimɓe piiji gon ko wara labaka ɗum no labaka ɗum noon vraiment kam labaka joni ko wono onon artiste ɓe ko jeelo wonno yima par ce que buyi ɗum noon kam no ɗumno ton ɗum noon no hewno toon ɓe wonnoɓe réclamude ɓen no hewno toon est ce que on arnon est ce que non a retard ardunon on laay ini min komi nan ko minnuma kon min komin wiwɓe si hesgo rap en ko minni alkazar on jouata si hesgo rap joua d'accord ɓe aroyɓe yinni wondema encore joni hesgo rap en mbay jamanu réclamude ɓe joni yomin accu siɓe jouyi ɓe waɗi pause après minen ndiɗo noon min joua ok ko alkazar on jouata on tuma ibrahima sori yahanimmi ka oto wonni armay si alka pari ko an doit joude mi yeyi noon ko hoore podium ok kon tuma mi cippi ka oto si mi yeyi ko hoore podium ok a faami ka d'accord ya ko haalani muslim si alka pari ko oɗo jowata ko oɗo doit joude ko kamɓe ɗiɗo hikkondiri après ɓay pari alka pari après muslim noddi goɗɗo go ok donc anga yimani ko noon hotirnoɗa ko noon mi wotirno jaman ko ɗum réclame ha ronki ha hande ɗo ni jaman no noddudelan fi on muññinti gollal affaire on hollanmi ko leeson quoi ko kamɓe noon nodduma ini ya yaafo kaɓe noddalima ha joni guila ɗum feƴƴi non kamɓe on organisateur on ko ibrahima sori tun noddinmi hono yewtuɗa e makko non nantu yomi yaafo quoi min mo ala probléme par ce que effort ma min mi yi quoi d'accord parce que ko kanko signe dano contrat o ok joni noon so tawi woni ɓe acci o signe contrat ha paari joyi ɓe yeehi ha ton o naɓi artiste o ha ton o invité artiste o yeehi ha ton o waɗi promotion o waɗi piiji ɗin fof o yeehi ha ton ɓe dari ke ɓe wi on artiste joɗon o jowata ɗum no wela fi voilà ko ɗum no woni affaire on d'accord nonon ko minen artiste on ɗo waɗi woni wadde an par ce que ko minen woni famodira joni noon haɗa yeehi prévente oɗo laay min ɓe haalnuti prévente min nde min ko mi haala ngala e prévente si ɓe faala prévente o yo yeeye ɓe noddu président fans club on ɓe yewtida e on noon ko kamɓe on ɗon yewtuduno ɓe yeeyino on ɓe jonnunomo sans prévente ɓe fof majjum sikki ko ɗiɗi tikeji ɗiɗi ɓe heddinno ayi ok ɗum woni affaire on quoi d'accord y a pas de souci woodi piiji ta nanɗa hoorema c'est pas normal e hakke tagaɗo ɗum noon kadi wela fino musin voilà moƴƴa ok lay ɓe watta hera joni noon aylande ɓe hulata bonnede inde par ce que ɗum ɗo ɓe woni métier événement kamɓe ko ɓe happi bonnede yimɓe par ce que ɓe waɗata ko duwa ko koɓe haalanta yimɓe ɓen ko e koɓe watta kon wona e ɗiɗi ɗum no fota ko ɗum waɗi sa yi fa e ngolɗo laawol ko ibrahima wonno yewtudude e artiste on ko par ce que ɓe anndi kamɓe wonɓe anndaɓe toon ɓen ɗoɗo jama on ala confiance e maɓɓe bien sûr ya ko ɗum waɗi e ngal ɗo ɓe yaltitaali hay gooto e maɓɓe yaltitaali d'accord ko ɗum doga kon fof ko ibrahima sori dogi ok
mais non on ɗon mi waɗimo sappo quoi par ce que voilà o yiɗuno ko haldude jama on ko o yiɗuno laato quoi ko non kono kanko na e makko iwri voilà marsali d'accord ɓe woni jaɓali y a pas de souci lay voilà allez merci beaucoup juste merci courage onon kadi hande kadi ono artiste ɓe gila ɗo ha nawri yesso déjà si hunde artiste woni jaɓali sina ɗum no woodi ko waɗata ko nde wotere goɗɗo waɗatama quoi deuxième fois o darana e hoore a darana e hoore ma andi ko bunɗo darante wurɗo darana e hoore mum voilà allez lay merci beaucoup d'accord peace and love with mo allez love donc giɗo hande artiste ɓe neɓi wullude de trop ɓe inna ɓe yehi jama o yeyne ɓe prévente ɓe yehe prévente ɓe ara hara ɓe fijali andi ɗum no kan no muusi no wawi min simi déplacé ke ɗo genre par exemple Dakar ɗo hara ko goɗɗo no dilan lagine si ara waɗanalan ɗo ɗum ɗo ara waɗanalan ɗum ɗo mi déplace o mi yaha mi finalement ronka latagol andi déjà taw haray mi ƴetti mbuuɗi andi mi yeehi mi naɓori yimɓe am ɓen mi waɗali andi hande kadi kara han nodditirta goɗɗo wawa latagol jama noon e ɓiwullude ɗum ɗo Dakar ɗon ko si change e si changeta mais vraiment yimɓe ɓen ronki ɗum ɗo min mi innay par ce que artiste ɓen hande sa mo be maɓɓe wadde effort ɓe are hay ɓe innay non ta jonnan honno ta yoɓan par ce que hiɓe na ɗum ɗon intérêt sali ɓe taw mbuɗɗin kamɓe ɓe faala taw inde maɓɓe ne fop anda déjà ko ɓe artiste ko ɗum noon ɓe faalete non si ɓe wawa wadde pijugono ton min mi innay ɗum non vraiment quand même les zaman change please allo assalamu aleykum allo Aziz ça va bien on no waɗa jang donc masuɗo jantum inde nden amin ko sellu kon to ndala noddirde Nord Foire mécanicien d'accord sellu mécanicien car rapide ok mina ɓe yewta ngo nala mari auto mina ɓe yewta ngo moƴƴina nala na yaw mi ƴetta numéro ma o ok probléme ala ok sellu aɗanto grand Ousmane ka turomi grand Ousmane Tingueji est ce que mi anditi anditama ko grand jam ok ande mi andidiri ɓe wonɓe Tingueji ɓe no ɗuuɗi trop way wonmo toto tannemo danejo ni mi ɗalugo ko jomri d'accord ça va tranquille wargene noddema an ko waɗo ɗumodetema émission mam daram neddo waɗo ɗiyodetami wala wonde huɗo wonde woni ne na awa minani wadde soba ende wadde otoma mina ɓe otango moƴƴinano la t'inquiète parce que la gari nini la mari otoje ɗiɗi goɗɗo no paani mais mbiyade goɗɗo ɗo France neɓata kadi ok probléme voilà allez merci beaucoup yes allez let's go ok Alphonse depuis Bignona Guido an et puis la bouzanimo la yiɗi Alphonse la ba folie ok merci beaucoup on fop la weltani on King Aflo an kadi merci séri kokko wonɓe Bignona ɓen fop Guido ko ton kadi gomi heɓa Guido nani komi haali ɗo ko minni wola mari auto Allah assalamu aleykum aleykum salam ça va ana way jantuɗa jang janduga no welde law mimire honno neteɗa ko Amadou Bari Bignona Aflo ana way ça va ɗa jang janduga no welde o min Alpha Amadou jooɗi ɗo ni Aflo kina Aflo minen jooɗi kerede sika mi andi talima modi ay ɗa bonna men ɗo connexion e crédit parce que la andi fi anno wela on o wata onde ɓawan haala ɗum Alphonse kadi wallahi o wata onde ɓawan déjà o yiɗi ɗan a fima ko downani miɗen jooɗo miɗen darama dare lan la lovion onon kadi merci jarama merci beaucoup Sadio Sall bonbon hande ko bonbon
hande mi bunge wona émission am andi mi émission ñay ko foli ko mi fal mi fala mi ñame der kasi fala mi wala mi dana ma émission tranquille parce que c'est pas la première fois la wadan émission hein kono nan do wala de dum do formation I don't know wadon di fopiji di fopara winda lega alim ko alimal ka ko ani mogido allez hey écoute fais doucement d'abord ko tempo taw et puis tay no la motivi gido nyenyande non émission c'est habala mi yetoma andi an gido da di problème parce que min déjà min andi mi piji gom mi halante dum ko direct do mi nge patron andi patron onon ko wattolan ko dum na ko moji si hewti mamanji go be tawta mi wata yaltugol do watalan fermande caméra ngara inde be yata ko mi bona ngernede ko Alassane merci beaucoup si ngottere do gido so caméra o mimmo beppini landone caméra o piala la fala permono la caméra ji anno ni gido ala ko burata la welde connexion jandi wonde mi nade connexion mi hawjete yo 0 heure yodo fiyo connexion jandi beedo vietorio la dila warde gido mi jale vietorio ha mi sika mi jala ko mi denji ko watta ko da piyo no be zo be pese lagine no kirdi Tolé du mamma onon kadi bi jejo inviter la miageng et puis waton décourage parce que animi fion mi lay di jonugo jama force hay timing voilà puis du godo ton mais adressa kama ko wayta non mais lay di jonugo encourage go yimbe parce que ala ko ari hoyi donc du mamma e vietorio continuer non hatta no kadi son piri entre mon kadi no foti mi jale don kadi ale jama ye jono me force kam kadi mi émission jani ko foli kala mardo foli ji ko wadata ko réseaux sociaux la yidi no welalan parce que tam min e hore lan andi foli jani he etano ko gotum donc kam kadi foli ji mabbe din ko à part du mamma et voilà e vietorio jonne be force fi yalla mi jeji on buri ni kadi lan andi non jonne be force mais be woni trop naturel mais fi yalla sans je ko watti don konka Mikala fala jetu gol carte d'identité harako ko ni mi arto émission ha tank la démission ko ni yiro tolla ni mi sa tade giro ko so hom badantalang odo giro sali woyo mi yow mi etta kuudi ko kambel ko ombo nyama kalaje yata ko kambel habim nodamo ko ombo nyama kalaje yata ko kambel ayatene godo gido allo salam wa alaikum salam jantu nday jang ça va alhamdulillah ça va la nga jang merci beaucoup on weli la on kadi bonbon mais la me okude ko dum no dira da wayade mais la me okude ko fi o bombo ngano no dira la no da wayade o bombo ngando mo ko tamu mo ko bombo to fa abita anda ko nge bombo fal ataw ko bombo ko mene murda kon Ndira, bombo ngong. Ok, problème à la moquette. Merci. Ok, merci. Big up à toi. Guido. Habib na do got a famille. Guido. Habbelam na do got on famille. Mindara si tawi foro fewi o fami parce que min la wana ni fi yimbe fewbe ben voilà parce que no do yimbe go be fewa ko ida be wo hibe keke no giro habem no do goddo la falmu dragude ndara si tawi
o acceptay lan ok voilà ko bombo yuppi crème agak dapat talent cross deh. Gitu. Gitu orang kenapa talent cross gol? Afewa. Ale, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan Mbak. Nan. Jalan mana ya? Lagi jauh le. Ça va, comment on est parti? Ça va, day jang? Non, ça. Émission Mano, faut quoi? Émission no foti? Billahi, vraiment. Oh, merci beaucoup, mi weltani kema. Aja. Jantu? Billahi, dah ida dum do weltana quoi, dawai dum do golle ma den quoi. Dawai golle den? Billahi, dawai dum do golle ma den quoi. Andi ko mi woni nena mabbe, ka ko mi woni jaaja mabbe? No, ka woni nena mabbe. Nena mabbe. Jojo mabbe are no dum do fandi quoi. Jaaja mabbe no fandi ka? Billahi. Awa ko mi woni nena mabbe. Ko ibe quoi. Ibe, merci awa. Ñande concert on sa ko on ñande concert on ko eno wonduno ko to walundo gayano ko mi watno drapeau ne ibe la faluma no dugol ibe na sino day jang ça va ayto ne jang waaw mi yoto ne jannam ok la faluma no dudo même ala numéro ma après mi jetta mana ok ni won le dokala non so ngodo wona mo dum kala quoi wona mo kala merci beaucoup ok asi merci beaucoup ok allo Mamadou allo yo asi na hono way ça va kali koy ko Mamadou la faluma halangol goddum on dum ni fala la wolande Mamadou andi la mari ami be buy ko réseau do lang holi buy la wawi de kono andi enen dido peut-être ami ma la mari confiance ma donc la mari do problème mais ko ittata la no problème ko si tawi par exemple kan andi parce que mimi stillement ko réseau la wela la moƴƴano pour être honnête mi hala gonga en duda no yotugol parce que anga nodata goddo a halanta goddo pijugo no ton kono la hiduma moƴƴano la hiduma parce que mi anda sida mari bien ko yotten ko fop mi nanta da hala bengu ma ko waytata non asi wala la woli ene asi to wonda ni to milan ko sud la wali wadi video mi ama Mamadou mi wata wadde video ko mi woni do awade video mi ama mi wata wadde video jabolan ton ko mi halima kon fi alla no dum no woli take ni ala hatli comme ça mi anda si goddo la pirate compte ma ka goddo pirata compte ma désolé pour ça goddo pirata compte ngo kelandi ta voango mi andi ti voix ma mi andi ti kono me goddo no way salju de kadi voix ma o way mi o voix do ko min tumma Mamadou an kadi fi alla fama nini ko mi woni do la fala modi donc mi wata wadde ko réseau mi holla jaman ko la fala ko entrepreneur yide el touré hollo touré Mariam Touré journaliste mimi wata no de tanti Mariam Touré de journaliste mi parce que do fop kanko fop hedeto mo fop yemo te mimi da yaltugo ko région mi wala fi dum no fi alla mi jeji ma dum no wona entrepreneur no c'est un no andi kayoto c'est un no ça to le premier jira wallahi donc la yiduma parce que mi halni général fima inete do magada pita mi nga magada pita me yoti fima moƴƴano magada pita ni si tay tigon ay dimo way mo halangol har ko entre mon min min magada mi da wadugo dum ko réseau yimbe ben hara no heditila min mi wawata dum no yonam tayno ko hande mi hebi courage mi noddama la yiduma
Ça fait plaisir, quoi. Merci beaucoup, quand même, pour l'estime. Mais que moi, Andy, c'est mieux d'ailleurs. Alors, ça aussi, c'est beaucoup. À Wata, vous donnez que c'est non, quoi. À famille. Quand on va mettre l'équipe en place, on va parler, quoi, sur ça. Des règles, des préalables, pour qu'on puisse parler maintenant, quoi. Parce que maintenant, là. Normalement ko wadda do den ko min doit wadde ko sa wadi aybi audace courage et tout faut wadi c'est parce que réellement tu tiens maintenant on va parler quoi s'il te plaît voilà don confirme na lan do goddum mais wada bete no ko hakkilan non attends la ça afko le fa la confirme do c'est est-ce que da hidi lang non la bini la yidu mare oui ou non Kokonga l'amour vient avec le temps. Quand on tire un nom, parce que même, donc ça a un beau la mine, à côté et il dit on a fait un minari si duty. Est-ce que la femme de mine quoi donc caractère marron, il fallait d'être on dit. Est-ce que la femme de et n'a le goût de là-bas n'a de l'undo sinon, j'ai plein de personnes sur les réseaux. On est tout ça on est là non populaire on peut voir c'est de la boutade ben be du haraka hala quoi haraka non petit quoi moi je suis pas de ce genre quoi quand on va me permettre pas mais yota quoi est-ce que tu comprends afami quand mais tout comme une tama courage préféré non ka wadu courage afami golle ma de surtout donc dans la vie c'est le travail qui paye quoi est-ce que la femme ouais c'est vrai ma famille, c'est le travail qui paye. Même si nous les hommes, on n'arrive pas à avoir le besoin du monde, il faut qu'on est capable, si vraiment, à travers ça même, on peut respecter, quoi. Est-ce que la femme reste de haut là, quoi, fait qu'elle a remis là, où il y a pouvoir oral. D'accord. En fait, buy no delando be nalang asi me dai falama ko no men susa ta argole ma men ko sabu région e ko no mi woni ni populaire min no mi dari ha hande mi dari mi tawi fus mankanalang hande sina gorko donc la fala modi min kadi ala ko wela talang mi jombe mi yabi yan harano ko awni baabe mabbe Nani ko wala ko kolan no yo atare ngolo yo dem fodo na merci beaucoup sabi mina ne wa ta do yo golu no fodo please fodo parce que on a mariage affaire mariage c'est pas comme ça nani tu mala hati yo titem fino fali rada non fino yari ranon kadi ko ay kanodi règle de franchise pour qu'on puisse aller à l'avant. Règle du hon kadi Mamadou hande dole de ko gorko debbo yotata si ben non de confirmer ko lanni Mamadou mina Mamadou mi ne ka Ali wala Mamadou Ali na kono fi Allah essaie de me comprendre toi aussi s'il te plaît mi jeji ma confirme nan do ko ni wo non la jango yote fi Allah confirme na jango yoto hon yote ka defa Allah mi confirme ne dum don giggongol buri lan dole mi wawta wonde hande kadi bawma asi na o bandirda sabwa hombo andirda lan sabu hombo andirda lan ko sabu lumba yara ko kono hombo kadi sabu yimbe bu yimbe man ni be kono da keldi wala lan ko giggol ko gig baade bippi ko ayoni lan wa ko mi wari tiki ari c'est moi parce que c'est ayi c'est que dari be bulila ayi pourquoi moi parce que andi jawdi hande dum no mo jetti men rebe se men jetti me wi gorko bu jawdi me yidirtamo men tarde woni afani min ko anoddela parce que anoddela souva inala c'est da humpitade mawbe maben c'est ta yaltu jemma c'est évite ça et ça c'est da duwa wadde dum da duwa accugol dum do donc non pousse la bani halni magada pita inni dum no mo jide parce que min
handi si ha dari ka subi odo haray lang andi ko sérieux wonda après mini magara est ce que nga noddanta e mo mini nono mini an joni habbe mimi noddey oni nono joni an asi joni noddimo parce que debbo kan andi ko ne santirude jonno ko du wadi sim nodduma. Non, mon ami Kayota, merci quand même pour les considérations. On va essayer de parler. Andy, excuse-moi, puis il faut communiquer. Il faut qu'on parle. Kon walla mi wawata wonde baawma walla awaɗu vidéo mi awaɗu vidéo bébé nini ko mon ɗam wata de vidéo nini ko mi woni ɗam wata de vidéo jango tu le fais posta ka page ma mi waɗa vidéo spécialement min aɗa leyɗuma voilà excuse-moi andi taw de anniversaire ha postal bébé oubli anniversaire rewgal ngal ɗum noon ɓuuri anniversaire an kadi min dari fi Allah a yaari fi Allah asi na fasle waɗu ɗum noon janngo quoi hay sa identifié ali fus inna ala yiɗi oɗo sa faala abresa e ɗum mi annda wiika an awa kasi ɓay ko ɗum no wiiɗa bébé joni probléme ala joni ko honno joni fi ko baɗan tum kono a yiɗi lan ɗamaranira sentiment siko seeɗa ka non ça andi min excuse-moi no gasa an diilan parce que min Dakar won ton kon fof ko goreɓe am ɓen tun yahayno komi woni ɗon iɗa andi ka c'est rare la yaha goreje am parce que hande ɓe présentant lan ka maɓɓe kono min no gasa beru ɗum noon a andilan beru ɗum noon est ce que la famude mi yaha Dakar fi ɗaɓɓugo jawdi c'est juste pour mon traitement après yimɓe ɓuysi kono mi lottay to kono men fira mesure no min wondiri noon yimɓe ɓen yimɓe ɓen ɓiri na andi ga innata iɗa moƴƴi quoi ko ay non on ay non on min be bilandi fo fima ko be wona kala innude he asi awa non a subike moddudo parce que a subike andudo tagado a subike marde valeur afani c'est juste ça quoi min na banta go ka fi dum non kono me innugol ma vuplore no wotere faut que le confirme c'est un peu difficile pour moi quoi puis je dis que ok Aliou bébé déjà la de dugol ma Aliou ou Mamadou bébé ina misi ko dum fala gasila jabi hande yimbe be heltinan yimbe be kala na problem he ko mi fala ma dum no hesinaki bébé afani milandaki ba robe de mariage milandaki ma ingol ko réception iduma fi alla marda alla la iduma tem isufi to ya jomban fi alla mobe ameno sonjude la yemi jombe na sonji ma fiya jombe kadu wonda na fude go ko fa Allah tu sais même des fois min kadi mi fala tu sais des fois excuse-moi tu sais des fois la parole son ya je sais ya go so ni ara sika ara sifuda ko alors que c'est le contraire quoi mais attends toi on se connaît min hande la way zizugolma un peu minata to mais la way zizugolma hay ko serani parce que tagado na min tun anduma no wodi yimbe buy halanda wonbe takko laamu no andindirema ami mais hande wodi courage halangolma mi wawata giggolangol mi wawata joni halan tun joni est ce que joni ko honno non watama confirmande ɗum ɗon ɗo ni gollal ɗo ini gollam ni faut que mi confirmana ma ɗum ɗon ni e wata yimɓe mariage naade termini en communication huno entre ɗum ɗon taw yewten keɗan ko yewtuɗen ko fo yo naalima par ce que ɗa andi na hande fuɗde yo donc a faala ka imi tum mi confirmanima mariage waɗi c'est ça quoi a sikore ka ɗum noni mariage c'est pas bébé écoute c'est pas tout ça mi fala to ya innuɗa yiɗi lan
Non, ton si je t'aime. Dis-moi ce que tu m'aimes, bébé, s'il te plaît. Ah, c'est un gars foutu que le de Paga et au terrain. Girandia. Ku ñaar Mariama Kankalabe Dance melody on the beat. Kankalabe Mi fala no yo nebu mi fala no yo jutu Mi fala no yo lutu Akunde mene nga jabana nila Kankalabe Mi fala no yo jutu mi fala no yo lutu Mi fala no yo nebu Ipal mengal la fama nila Imbe kateuti ala wo mojata kateuti nani wo jabata Waisi imbe dido weldi koyo me labondir Waisi imbe dido wondi koyo be yurmondir Kono anni da teuti ay be membe wadda Le sado la pedike asope kabonne de inde Allo, salam alaikum. Allo, Ndiarama. Allô? Oui. Ouais, c'est ça, salut, ça comment? Oui, on va essayer de comprendre. Comment? Tu vas bien? Bien, allez, on va. Ça va, alhamdulillah. D'accord. Jammo, Ça va, Diamano, tranquille. Inde neng. Diallo Alka. Diallo, Alka, on va. Ça va? Day jang. Aku ne ya? Ah, dañoo si de Alka ci tilang. Non, mais tu dois me voir tu dis. D'accord, problème la sinon. Mais non de d'aller te salan kay. Activité ji di mi note de Alka, t'inquiète. Ah, activité ji di no jammo ma sey ba ma to dole. Merci beaucoup. La fala da non dédicace be jari dande. Problème la dédication ba halu songo halu. Dédicace njaro mi fala no mo kalan do fongo mboto dara. Wanda no séance no 100%. Chanson, lollipop, problème la. Lollipop, dédicace na lan kala jari labbe. C'est la jab jon comme fermer ta émission. Ok, merci. Non, Prince, on est hier sur là. Presque. Kangori do. Presse mais c'est dit non hebi goddo. Eh? Ha, maybe goddo il était le télé. Nga bien do. Maybe mokka bomba mokkata. Ay no won do manodu de lay do. On me plein time hôpital, chambre 155. Modi acce so hidala goddo gono hidilang. Madame Medaïdou Malo, 1000%. Problème la mi kala yidi on. Ok, bonne heure à la headi. Allez, merci Alka. Ok, bye. Allez, merci beaucoup Ibson, merci tout le monde, mi weltani ko moƴƴa non. Et puis, Guido. Jombu bebe sa wadi be piji gono ton, are awo problème. Donc, prépare non lollipop et puis mi sondi ke go Guido anke di la way sonda go doron kala den dia. He, Guido jama. Allez, Ibson, ainsi de ça avec merci beaucoup, Série Coco, Sadio, merci. En tout cas, je te capture. Sadio, allô, assalamu alaikum. Tell me, you're Indian. Allô? Allô, oui, assalamu alaikum. Excellent. Oui, on va. Sama. Dajang. Inde ndeng. Amadou Diallo. Halu mo dem nan ma. Amadou Diallo. Amadou on way ça va? Ça va. No welde? Day jam. La nga jang eno lang alhamdulillah. De fara be watana Siphon problème ala watte mo nani? Waaw. D'accord. OK Amadou watte mo sella jabi. Waaw. Allez, merci beaucoup Amadou et merci tout le monde. Mi weltani ko moƴƴa non. Allez-y yehe daron clip bi nek ton jaaja meng tanti meng aminirabe wobbe yehe surtout nem mo
jonnemo force en tout cas kilipono là-bas kilipono woni trop professionnel non laabi poste et puis mo borni moƴƴa kagi ɗo il suffit tun jama yaha jonnomo force donc guiɗo macciri ni ko émission mi ronki oɗo paɗe an ɗen guiɗo on ɗo paɗe an ɗen ay ɗum to witi kandirto mi ala garantie parce que ko paɗe habbele mi hollon ɗo goɗɗum ɗo mi firmude émission ga on kono eɗo mi addi kono mi wata wattagol talon mi waɗa émission min ɓe kitanola wattagol talon parce que mi wata yarde talon mi ko bot ɗum wattato maɗo baɗa bettu donc ɓaymi tawi mi wawata mi soliɗe leyga mi jokki haaju an jiiɗo o nani ko télé alilango ka ale min mi accirri numéro gol émission ande kadi mi ala waddude émission mi ronki ko allez Lollipop et etu fulani onon andi guiɗo ko suɓanɗo ala wo en tout cas science on jooma science on no 100% merci beaucoup mi weltani kon moƴƴa noon allez paɗe anni belam ande ko ni mi ƴettirto paɗe anni mi yakka ɗum lagaja e mo bagage ji an ɗin ko juste daroɓe lam ɓe mi yiɗi on mi loowi on mi waɗi on gros bisou câlin ɓay mi wataw yarde paɗe towuɗe donc mi tippade hande fitoye mi hollo no jombo wala wono andi min mi wataw yarde paɗe towuɗe allez à la prochaine si Allah jaɓi gros bisou mes loulou Lollipop jooma science